Kung ni Apo Diyos, kung kuha na kat, dawatam tayo niya mga kayat mo, itod cooking ka. Kaya timbaga ni Apo Diyos, kini Solomon. Ask whatever you want, and I will give it to you. Kasi nakita ng Panginoon kung ano yung kanyang puso, kung paano po siya magsilbi sa Diyos. Bilang hari, alam niyo ang hiningi ni Solomon sa Panginoon? Kuna na, Apo, ikanak iti wisdom and understanding that I may lead your people, Israel. Give me wisdom and understanding that I may lead your people, Israel. Nag-question ni Solomon, ay ni Apo Diyos, Solomon, habi di mo dinawat ti kinabaknang. So, di na dinawat, ti kinabaknang kakabsat, ni Solomon. Ngam kuna ni Apo, oray no di mo dinawat, ti kinabaknang, Solomon, amok ka masapol mo, itod ko ba'y ka. Sometimes, adada nagitihantay nga daw-dawatan kini Apo, mamamis na lang po tayo, nasa atin na. So nga, sa uni Apo, sino da plano na tibiyag na kada kayo? Amin tayo ag plano, ngam na awan ti plano tabiyag mo, awan iti sursurutem nga plano, kat na awan sursurutem nga plano, madi mo amon, ay no pagturungam, ay no papapanam, ay no ti pagsardengam, na awan ti plano kakabsat nga masursurot. Jakman, amo, kasi naawan plano nga nasurot kaya iti nga building hanga kastikita na. Baka hangag babatog tadigi. Hello? Idi kalman, ada napanan mi, napang kami jay Ambango. 23rd anniversary ti Association of Batak Evangelical Churches. The representative kada church could a maximum of 10. So, ganun po ang nangyari. Adabado di jay kwarto, polo, nga naplansa. Ti pa nagkita kabaro. Umanay kanya, kukwak sa detang, usarilatang kunak. Siguro isuplinan sa ni Sister Belie kunak. So, implano na nga tanga, ipabado kanyak deto. Insuot ko kagabsa, dumatang kami diya, huy, hamo nga bado deta, bado ni David. Detan ang kagabsa. Nalingot ako, mabalin So, forward ko kin David, ay, deta vintage pa nga, mga badok deta, vintage, kaya nasa nangina. Oh, nayo. Nakaisuutak mo lang nangina nga badong. Amen. So itay dumating nga dyan balay, ti planok nga isuot na ti puraw. Ang nakitak deto. So no dadto madagdi plan-planun tayo, hanga isu ti may patungpal. So when it comes to plan, nagmayat ti adda plano na ya. Into nagtawo ti 25 agasawak ton. Plinanok diya. 10 days before nga 25 back, ni inasawa na mo ni Sister Belie. Hanga siya nangasawa, so nangasawa kanya. Kasi love na ang amin, love ko man. Ituloy tayo kakabsat. At dati, na isurat iti Biblia, ni mo lang Solomon ko na the steps of a good man are ordered by the Lord. So ti addang itinasayat nga tao, ni Apo Diyos iti mangpaspasayaat. Glory. Sino na padasan na kada kayo iti nagbalegi?
Sino napadasan na kada kayo iti na napaay? So, nung nagbaligi ka, sa bali rinam. Nung napaay ka, sa bali rinam. Kunada dagiti daduma nga napaay kakabsat, kasla nagtupak ti langit. Kasano mo tagtupak ti langit, ha? Kasla akla na ipit iti langit ken ti daga. Pak! Napitpit ka. Now, ano ti trabaho ti tulbag? Aglukat ken agirikap. To unlock and to lock. Ti tulbag, it represent power. Ki represent power and authority. Hello? Datulbag dito'y bulusak. May isa, dua nga tulbag. No itud ko rito yung nga tulbag ni Brother Randy. Diyan nakabalin ko kida GL 300 fan. Mapukaw. So, na-transfer ti power kang kuana. Amen. Ngamnog ikotak dito, urenar aramiden yo, di yung mapagandar di chay, lugan. Kasi ada kanyak jay, tulbag. Ada kanyak, ti pan nakabalin. Inikan na tayo ni Apo, ti upat at tulbag, tapno ti kasta kat agbalegi tayo ti biyag. Number 1, tapno di tayo agbayag kakabsat. Humility. Humility. Iti umuna nga tulbag, humility. This is the quality that makes us like Jesus. Iti verse 7 ko na, be not wise in thine own eyes. Han ka kumanga mamasirib, kada kita bukod mo nga mata. Lean not unto your own understanding. So, iti verse 5. Lean not unto your own understanding. Di ka talgad iti bukod mo nga pan nakaawat. Be not wise in thine own eyes. In other word, di tayo mataas. Kasi tinapalangguad kakabsat. May kasabihan sa Tagalog, ang mataas na lipad ay sa ibaba ang lagpak. Ang mataas na lipad ay sa ibaba ang lagpak. In Proverbs chapter 16 verse 18, pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Iso nga dagiti natatangsit, bumusor ni Apo Diyos. Iti Proverbs lang, iti chapter 6. At dadag iti banbanag nga kagurugura ni Apo Diyos, kakabsa. Iti verse 16 and 17. There are 6 things the Lord hate, and 7 are an abomination unto Him. 17, a proud look. Tinatangsit ama mata. Kita man takaabay mo. Ala, kitain niyo, kakabsat. Eye to eye. Sino na padasa na nagkusilap ka na kayo? Deta. Amin tayo, napadasan tayo. At dapat digiti tattao kakabsat nga kasla kang kanayon nga adda di malem nga lugit ijay agungda. Kang kanayon da nga nakamurareg. Di da man laam mo ti umisag ket no kumita da pasikig.
Nguyoy, iti 1 Peter chapter 5, verse 5 and 6. At ay baga ni Apostle Pedro dito. 1 Peter chapter 5, verse 5 and verse 6. Anak ko na nakakabsat niya. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yeah, all of you, be subject to one another and be clothed with humility. Be clothed with humility. For God resisted the proud and giveth grace to the humble. Be subject to one another and be clothed with humility. Makausan kayo. He comes cloth. When it comes to clothing, there is what we call the put on and the put off. Tanu put on lata, awan ti put off na, nata 24 hours nga di kagsukat tsaka mo no naangot mo. Hello? Literally speaking. Di ba? Pero ito, clothe yourselves with humility. So the first key to spiritual success, humility. Madigayam tinatangsit ka kabsat. Bumusor ni Apo Diyos. Nagrigat ti masaktan? Hindi na padasak, tinasaktan, kakabsat. May mayala ko mga pinanalpaak na kung data pagsasawan nak timade. Mayat kayo day kakabsat. Madingadua. Kung ang Sister Janet, madingadua. Pagsasawan na kamadi, sana kapela panalpaakan. Hansab sa bali ti impact dya sa o. Nasaksakit. Ngam jay physical. Pero tilintag tayo, adalintag tayo kakabsat. RA 9262. Sino makamo na ay? Against women and their children. It includes oral. So, anti-violence against women and their children. Pagsasawam, kanin nakatilintag. Violence ko na di ay physical abuse. The word abuse. Kung kunada dagiti daduma, dapat hantayo nga bibibyangan dagiti lilintag ti gobyerno. No. We have to know the laws of the land. Ada dagiti law student tayo dito. Yeah. Iso nga, amutay ko ma, dagiti linlintag kakabsat, ano dito amo dagiti linlintag, data ti pakamulmultaan, dagiti drivers. E tsak mut amo nga do not enter, di takit simra kak. No excuse of the law. Humility. Amo yung ada grupo, idi panawon ni Apo Jesus. Nganong mapandag kararag iji templo, agitududa. Hapo yaman naktahanan nga kaskiday jay. Hapo yaman nakta, ititag ko ti apagkapulok. Agayonarak ti mamilo, ti makalawas. Hapo yaman nakunay. Hanang nga kaslakiday jay, singsingir ti bis. Sino nga grupo day the Pharisees. Nagiti parisyo kakabsat. Self-righteous na gito. Mapagmataas da. Kabut ang muda nagiti linlintag. They know the law. Ngam ni Apo Jesus, in surat ni Apostle Paul, Philippians chapter 2,
Verses 5 to 7. Adda ko makada kayo dahil nga nakam nga kas adamot ken Kristo. Idinto nga daan galad a Dios dinay kang kano ti panakipada iti Dios. Banag arbeng na sa limutan. Nga minala na ti galad nga adipon na aramid a kapadpada iti tao. Ket nagpakumbaba anak nakam na. Nagtulnog aging gana ken patay when patay iti cross. So maadda ko makada kayo daytoy. Nga kas adamot ken Kristo. Nagpakumbaba anak nakam na. First time ko kakabsat, manipod nagpastorak. Manipod idi na born again, 1981. First time ko tinabastos. Yeah. Binastos dak. Pero, di sa une apo ti, kung kunak idi, orayin na pagkakita, kineta, panalpaakag kung kunak. Yeah. Si kadeta, kunan, hanga siyak. Kunan ni Sister Belia, si kadeta, hanga siyak. Nung makita ki Manila, panalpaakag. Yan ang bastos kanya. Si kadeta, Kita nyo ti tao. First time ko nga binastos dak. Diya kalintagak, kasla na ilugus-lugus. Kala dati imbarsak na, nabarsaka lang nga doon, impayan na, inredis, naksanak pala kugtar. Grabe. Wala. Dadangan, may katibuok ni pastor. Ngam, iti kita ti sao ni Apo, bless those who persecute you. Bless and curse not. Kasano nga ba? How to bless my enemy? Pray for them. Amen. Romans chapter 12. No ti kabusor mo mabisin, taraunam. Numawaw, painumam. Apo, nagrigat ang kakabsa. Kaya, hindi ko nag-check up ako ang kakabsa. Dati kabaro nga pungan ko. Naka-cellophane pa lang. Tinakaw da pa'y. Dayan ang bastos kanya, tinakaw na pa'y. Pungan la deta. Ado mo magatang kini hani tabalansa. O nagapuking ka. By one take one ita. So, gumatangkak tumanang. So, pungan la deta. Bayaan mo na po. Awan siguro punganda. Amen. Basi mo la dya pungan. Upat dya pungan ngayon batik ijay nga kabaro kakabsat. Ta para pagpunganan ti sa nga ili no do may dya farm. Pukin nala na pa dya duwa. Kadududwa na batin. Pito day dya inyawid mi ti talo. So upat tim batik. Ngam napukaw dya duwa. Bayamon. Pungan la deta. Haan nga isu iti mangpukaw iti gagayom da dya pungan. Hello. No alaan da ti manok. Bayam dya manok nga alaan da. Sapay ti madinang dagitek tatakaw. Awanak ijay. So, bayam la deta. Napatpatag ti karubang am dya manok. Amen. Dududwa nagamin. So ni Apo Jesus nagpakumbaba anak nakam na. He had a humble birth. Ni Apo Jesus, He is the King of Kings and the Lord of Lords. Pero ayan no tinakaiyanakan na at the stable. Sa sabsaban. Na mga hayop. He took upon Himself the form of a servant. Inala na tigalad nga adipan. John chapter 13, kakabsat ni Apo Jesus, iti kalpasan ti panang rabi, nangala ti tuwalya, imbarikas na. Inala na di batya, inikan na ti danum. Din nagtugaw, inayaban na nagiti adalan, may kayon, tabugwa nagiti saksa kayo. Tinakin trabaho di jay, it is the servant of the house. But he took the form of a servant. Pastor, may kamantay kararag na kami. Yes, we will come.
as a servant of God, we will come. We will do it for the Lord, not for you. Nga gapo kada kayo, nga umay kami, ngam ipagpagapumi, gapukin ni Apo Diyos. So nga di kayo madanagan, o ayabanda kami kakabsat. Madalakit kape, mabalinan. Amen. Glory to God. Kunana ni Apo, sa sinuman nga mangpainom kada kayo, tinalamis nga danom, di mangpainom kada kayo, tinalamis nga danom, di na mapukaw ti gunggunana. How mas morno pa kananda kami, di dadakil gunggunayo. Amen? Gunggunam. Sa baling amin di balikas nga gunggunam, aya. Madi mo mapukaw ti gunggunam kunana ni Apo. So pakumbaba tayo. He took upon himself the form of a servant. He became obedient. The word obedient. So whatever we do, Colossians 3:17, whatever we do it heartily as to the Lord and not to man. Amen. Number 2, holiness. Ano dito ang bayag? Number 2, keys to spiritual success. Holiness. Verse 7, Proverbs chapter 3. Anat ko na DJ kakabsat. Fear the Lord and depart from evil. Agbuteng ka iti Dios ket pagpanawam ti kinadakas. What is sin? Sin is the transgression of the law. Am I right, Braille? Paano mo nga nga kini abogado tayo ito, kakabsa? If you transgress the law, you committed sin already. Nung nagsukir ka tilintag, nagbasol ka. Do not enter, simrag ka, nagbasol ka. Ada ordinansa, multa, 200 pesos. Kailangan agmulta ka. Diyan mo, sir, there is no excuse. Any transgression of the law is sin. Lawlessness is sin. So kunana dito, Proverbs 3 verse 7, fear the Lord, agbutang ka ti Diyos, ket pagpanawam ti kinadakas. Iti Hebrew 12:14, follow peace with all men and holiness, without which no one shall see the Lord. Surutom tital na. Kadagiti amin at tao. Romans chapter 12, if it possible, live peaceably with all men. No, mabalin, kan kas kabaalan nyo, agbyag kayo, makikapya kadagiti amin at tao. Po, nagrigat dito nga ba, nagkakabsat. Nagrigat. Grabe. Ano experience tayo? Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Matthew chapter 5, verse 9. Nayaban tayo ng agbyag anatal na haan nga nariribok. Amen. Nayaban tayo ng agbyag anatal na haan nga agbyag an nariribok. Iso nga, numabalin kang kas kabalan nyo, agbyag kayo, makikapya kadagiti iso amin, including your enemy. To fear the Lord is to have a reverential trust in Him and trust in His Word. Hallelujah. Holiness identifies us as a Christian. Recognizing our sins, we turn to Him in faith for salvation. Daytoy tibanag ngahan nga naaramidan ni Adan ken ni Eva. They didn't recognize their sin and their mistake. Idi kinuna ni Apo Diyos ken ni Adan, anya daytoy nga inaramid mo. Anasungbat ni Adan, Apo, tinted mo nga babae nga asawak.
No dinak ko mainikan ti asawak, jak kumanangan ti bunga ti kayo. Sino pinabasol ni Adan? Ni Apo Diyos. Kuna ni Apo Diyos kini Eva, Eva, anya na ito, nga inaramid mo, apay, di ulig Apo inulbudnak. Awan tinang recognize iti basol. Apo nagbasol, matem pakawanan nakadia. Never. Nga naiyater iti bibig ni Adan kini Eva nga imbagada nga rinecognize da ti basol da. Bagkos nagtuturuan sila kung sino may kasalanan. Kuna ni Apo Diyos kini Adan, ti daga na ilunod gapukeng ka. Kat si kamot Eva, padwag to ti ut-ut mo, ti panagsikog mo. Iti panangipasngay mo kadagit anak mo, padwag ti ut-ut. Siguro, naman din nagbasol ni Adan kini Eva, kakabsat, naglakalat na panaganadaan, anak ti anak. Awan ut-ut, adalang basit nga marik na siguro, ngam gapu iti basol, di da inaccept di basol da, ag tintinudo da no sino nakim basol kakabsat. Padwag ko na ni Apo Diyos. So, umado ti ut-ut. Ngam ti anak, ay ti may nga ina, ti may nga ina, no agtalinag iti pamati, iti ayat, iti kinadalos, ken iti kinanakman. Maisalakan to ti panagpasngay karig iti anak. Dahil iti imbaga ti Bible, kakabsat. No ti may nga ina, kat agtalinag iti pamati, iti ayat, iti kinadalos, ken iti kinanakman. Haan nga nadugyot. Hello. Dahil iti termino. Haan nga nadugyot, dahil nga ina. Kasi there are some mothers, awan dito yukom. Adadjay sa bali. Nadudugyot da. May dudugyot. Maurnos da amin nga parte ti buok-buok da, kada badbado da, ngam diya unag ti balay da, nakarog-rugit. Hello? At dabalasang ni Sister Belie nga kakaisuna, nga no pa pananda nga balay, umuna nga kitaan na CR. Yeah. Napang kami di ayan da Dr. Malab, tabakukang, kadwami ni Rutcheng, agin iisbo, Mama, makaisbo ak. Tita, usara man di CR yo, hindi kaya balasan ko na pa. Hindi rumor. Mama, nagpintas di CR da. So nga, noong may ni Rutcheng na balayo, sigurado nyo nadalos ta CR yo. Nagsadalos niya CR na nagmayat. Holiness. Cleanliness is next to godliness. So trusting Christ as Savior, we receive the power to live victoriously. Agbalin tayo nga nabaligi nga agbiag kakabsat. Ma-recognize tayo ni Apo Jesus kas manugbot ken mangisalakan tayo. Umayman dagiti temptasyon ti biag, isagana ni Apo iti dalan a pagbaligyan. Amen. God will make a way where there seems to be no way. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Holy. So others see our new life and recognize Christ in us. Makita da kumati dayag ni Apo iti biag tayo. Isungunod agpungpungtut, nakabalayo, ne. Agpukaw sa mo tayo dayag ni Apo tarupa mong brother. Sister, mapukaw sa mo tayo gloria ni Apo Diyos ta rupa mong kabsat, kunamno ko palagipam, madamdamag katkatawa kay tong. Hello? Nagpungtot kayo, di kay kumagbasol. Han ko mga lumnek di init nga si pupungtot kay pailang. Alas 4 pailang, mas mabalin pailang agpungtot. Ang nga kasjay kakabsa. Amen. Kasi at dadagiti lumnek ti init na, iti alas 9 ti bigat. Mataydang gapupungtot. Gaputi imon kakabsat.
Gaputim imon na. Naatake. Yung kailangan tinalamis nga danom ta. Buhusan nyo kahapon na paninala ni Sister Regina, dati nalamis nga danom diyo nagtirep, imbuhos na, natayang, basol na. Konsensya, umata. Yama amoy, so may imbagada. Binuhusan na nalamis nga danom, gagaputim imon na kagpungpung to dyan kaya na pa na binuhusan ti danom, natayumot nga na uluyan, hindi nabuhusan ti nalamis nga danom. Madigaya maya, nagulpe. Di mangas nagsatan natay. Sadeng kararag, dagiti kararwa imdengan nyo. Tiyas asog daan na palalo kung nagpungpungtot sa natay, sa mo paaon, jakpat yung nga maaon. Adak, ikang kantada no ko DJ kakabsat. Dagiti kararwa imdengan nyo, tiyas asog daan na palalo. Na yan. Now, intayo ti may katlo. Nga tulbag. Di kayo madanagan, malpasan kakabsat. 11:16, ti orasan. May katlo. Health improves because of holy living. 3 John verse 2. Dito ti wish ni Apostle John. I wish above all things that thou mayest be prosper, be in health, as thy soul prospereth, kunana. 3 John verse 2. Ipaki-flash, brother. 3 John verse 2. I wish above all things thou mayest be prosper. Nyawa mo ta? 3 John verse 2. So kunana dito text 2 tayo. Iti verse 8. Proverbs 3 verse 8. It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. 3 John verse 2. Dear friend, I pray that you may prosper in every way and be in good health just as your soul prospers. 3 John verse 2. And in Proverbs chapter 3 verse 8. It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Wow. This will be healing for your body and is strengthening for your bones. Muyo no ti dagiti tultulang tayo, ken dagiti pata tayo, ket nasalon at ti enteramente nga bagi. Ngem no ti bone marrow tayo, ket masaksakit. Ay. Agpantal-pantal tabagi mo. Agkulaps kan. Di nagpudaw kan nagmayaman. Sa baligayam tapudaw nan. Wow. Leukemia gaya man. Isang kita napudaw, alwadan niyo. Jak ibaga nga agpapugot kayo akas kanyak. Jak ibaga nga dahil napudaw kat na healthy. Jak ibaga nga dahil napugot kat na healthy. Ngam ti healthy nga tao. Wow. Managayat kin maamuna mamakawan. Kaya tayo tinasalun at kakabsat. Do not wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. And it will be, kunana, it shall be health to thy navel. No aramidin tayo dati muna nga imbaga na dito, nga di tayo agbaling nga masirib, kadagiti bukod tayo nga maamata, ken agbuteng tayo kini Apo, ket pagtalawan tayo tidakes, no inaramid tayo dito italo, nasalun at tayo. Ibagam kirata kaabay mo, kayat ko nasalun at kakabsat. Palagpakan tayo ni Apo. Glory to God. Hallelujah. Ti tao nga nasalun at hangag murmuryot. Napadasan nyo nagmuryutan? Worry. Worry ka pa nagmuryot. Rimwar man nila kayo ko. Sino mga tatikasangsango na itatan. Diyan mabantaya.
Nagwapon tumot. Ano agkraskin nila kay? Agwar-worry ka. Amo yung ti tao nga agwar-worry. Agaramid ti may isang banag nga haan mo't amapaspasamak. Naatap no ko. Oh. Naatap unay. Agat atapon. Agsweldo itata, baka kurang tumandya itad na kanya nga sweldo na. Nga ni man nagtapusan po. Kita tuman, i-check kung tumandya ATM. Oh, data ATM nila kayo, di kung kumpiskaran Hello? Tanong kumpiskaran ta ATM nila kayo mo, kunong road, masapol na ti gasolinang, kada mabisinang, kada tiladad, tang kapangalaan na pa. Ikam mo tibalon na Baka sa bali mang tag, detan. Amuyo, dati panunot no daddo magkakabsa nataray unay. So be careful. Be careful. We find real joy because we walk in God's will. Malagip ko man do not conform to the standard of this world. Romans 12 verse 2. But be ye transformed by the renewing of your mind. Proving what is that good, acceptable, and perfect will of God. Romans 12 verse 2. Do not conform to the standard of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Lord, de ka di panunot mo apo, ti mapandito panunot ko, hanga di panunot ko nga talaga apo. Kasi, kunada pa hala, intay sa amot dun. Maki-join ti DPWH sun. Tapno umado mo kwarta tayo. Manong atak kinartib ni congressman. Makadadakkel kartib ni mayor. Makadadakkel kini gobernur. Detan kakabsat, awanan. Tilubong, note, money itself is not a sin. But the love of money is the root of all evil. Kita nyo, agbibinuking dan. Yeah. Impangas-pangas ni Diskaya, di kuwang kakabsat, di na mo nga di panangipangas na, ijaya nga natiliw. Nagbanniit ka, ti pagkabanniitan da di ikan, what? Normally. But there are times, mabanniitan ga po di chan. Yeah. Nagbanniitak, the other week, intaray da di banniit ko, idi ingkas jay kung nagpigsa guyod na, nagtakil sa napo ko na. Idi kita kakabsat, kaslatakyag matlaang nga dalag. Amuyo tinaala hang iwat, buksit. Dakil siguro buksit na isa natamaan. Philippians chapter 3, verse 20. Their God is their belly. Ti Diyos da isu ti tiyanda. Note, no anak ka diti maiparparit, tapno madi bumagsak ti health tayo, no anak iparparit da kada tayo, please avoid. Kailangan ng self-control. Amen. Self-control. Pagtitimpi sa sarili. Imbes nga makakakaanang ka di ipos tilitso na, stop. Di lapayag na makalalaan ka, pigisa ko na Oops. Stop. Amen. Sino mabisinang? Hintay ti maudi. So health improves because of holy living. Verse 8, kunana diyay, it shall be health to thy navel and marrow to thy bones. And verse 9 and verse 10, honoring God in giving increases blessings.
Honoring God. Nakita yung kakabsat? The 4-letter H. 4 H's. Umuna, humility. Number 2, holiness. Number 3, health. Number 4, honoring God. Honor God with our substance. Honoring God with our wealth. Verse 9 and verse 10. Honor the Lord with thy substance, and the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty. Dagiti sarusar mo mapunudan to nga si pupusek. If we give to God, ni Apo Dios, we cannot outgive God. Kasi once nga na nang tid tayo, ikan na tayo ni Apo. Imbaga na dito. Ure dagiti bunga dagiti. Umuna nga bunga dagiti apit tayo. Kunak idi pinadas ko ti agtaraken ti manok. Dadya ito Apo umuna nga manok nga mapisaan. Lord, para karigiti anak mo. Apo nagadumo dyan napisaan ng kakabsat 11. Pinartik amin. Yeah. Kaya ba, dagiti kakadwa nga papastor, dagiti workers tayo dito church, so that mabenepisyaran there may be food in my house, kunana. So, glory to God. Kat, adamot dagiti dadu mga agpukaw, adamot kadwa nga nakintarakan, umdak sanggasat, dagiti nalalaing kakabsak, natay damutang. Diya mo yung karkararag nga matay da kakabsa, na disgrasya da kada, tilad da nga nakapaspasamakan da. So, mapandaag silo, ijay ka madri kakawan, kakabsat, nagadunga silo, ti manaw, pagsilo da kanuti, tepugo, ngam da jay mo, talina kat, hama nga talinga para pugo, talimot para manok. Ada bakyas na, brother. Ada bakyas na nga murdong ti kawayan. Para silo aya ti pugo, kaskas ti je pugo. Naduktalan mi kakabsa, nagado nga silo. Bebeklat basta timbagak kini Apo, Lord, imbagam. Maridayaw ni Apo Diyos. Amen. So itata, innam nga tawan mo di jayan, ni minsan, awan pa iti pisti nga na, experience mi diay. Di karkaruba mi agpisti amin ti manok da, manmano ti mabati nga manok da, ngem di ayan tayo, awan pisti, apay, imbaga ni Apo, proteksyonan na digiti amin nga dingun tayo. Amen. Glory to God. Ano sikretong pastor? Itad mo kini Apo, para king kuana, give what is due to Caesar and give what is due to God. Amen. Honoring God in giving increases blessings. So giving teaches us the joy of living by faith. Amo yun, no, dabutang mo nga mangitad. Madi ka mangtad. No, the joy with faith, mangtad ka. Hana mapilpilit. Ito manan, ti sursuro about giving. Kakabsat. Please, di kay kadmang mangtad no mapilpilit kayo. No anya tinagubog jay puso isot itad. Kasi bendisyon na ni Apo timangtad nga si ayat. The law of sowing and reaping will never be changed. What you sow, you will reap. Amen. What you sow, you will reap. Madda ko makada tayo, dati nga upat nga tulbag iti panagbaliki. Honoring God in giving, health improves, holiness and humility. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord. Depart from evil. It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine.
Ti apo ti mang bendisyon kada tayo aming kakabsat. Agyaman kami apo ti saom. Italukuken ka tunggal may nga nagdingag, katulungan na kami apong agbyag iti sentro ti pagayatam. Una po, noowan ka, awan mabalbalin mi nga maaramidan. Kaya't mi ti agbyag apo nga nabalegi, kadigitoy upat apo nga tulbag, aramatan mi kadi, tapnog balegi kami. Maridayaw tanagan mo, agyaman kami launay, kat ama, italag ko amin keng kadigito, itinagan na po mi nga Jesus. Amen. Nembagalaw ti aming kakabsat. It's been so great you've been able to join us in this Sunday service of United Christian Outreach Ministries Incorporated. I hope that your faith is filled with the Holy Spirit. If you have any prayer request or if you would want to connect with us, we are happy to talk to you in our Facebook page